Tapi fans membahankan benda tu. Fans yang bukan Chelsea lah. Sebab aku rasa fans Chelsea tahu memang kita tak go for title race, tapi boleh lah compete nombor 2, nombor 3. Dan nak kata title race, aku faham bila Enzo kata yang diorang tak go for title race kan. Tapi fans membahankan benda tu. Fans yang bukan Chelsea lah. Sebab aku rasa fans Chelsea tahu memang kita tak go for title race, tapi boleh lah compete nombor 2, nombor 3. So plus benda tu pun bila statement tu dikeluarkan, bagus lah, tak mendatangkan benefit untuk Chelsea. Sebab kalau Chelsea duk confident sangat ke pressure tu akan main dekat dia orang kan? Macam Arteta betul. So kalau katanya aku, statement yang bagus. Lepas tu bila ada benda yang jadi, which is berapa game tak menang straight tu, memang Enzo dah prove dia punya point lah. Sebab even Chelsea in form apa semua untuk beberapa game, kita boleh nampak memang bagus attacking, tapi backline sangat tak okay. Keeper, defend. So Enzo nampak ini keeper line kira macam defending untuk Chelsea keeper ni bukan level defending Liga Malaysia yang punya. Ini level-level yang bukan untuk nak challenge title lah. Faham. So untuk nak maintain dia punya form je lah. sebab Enzo kenal tim dia. Dan aku rasa Enzo sama yang macam Amorim. Dia cakap direct je. Kalau ya, kalau tak